wash your hands, wash your hands. لاس دې پورته کړه. raise your hand, raise your hand. خولۍ دې په سر کړه. put your hat on, put your hat on. پلار دې څنګه ده؟ how is your dad, how is your dad. دې وړې وړې پښې لري. she has small feet, she has small feet. مخ دې فرې مینځه. wash your face, wash your face. زموږ استاد ډېر ځوان معلومیږي. our teacher looks very young, our teachers look very young. مه تسلیمیږه. don't give up, don't give up. دا فقط ستاسو وهم ده. it's just your imagination, it's just your imagination. آیا ستاسو تره لا هم په خارج کې ده؟ is your uncle still abroad, is your uncle still abroad. ستاسو تلپنه شمیره رانه هیره شوه. I forgot your phone number, I forgot your phone number. زه ستاسو جرأت ستایم. I admire your courage, I admire your courage. ستاسو خط زه خوشحاله کړم. your letter made me happy, your letter made me happy. ته ماته زکام را پورې کړی ده، تا ماته زکام را پورې کړی ده. you have given me your cold, you have given me your cold. ته دې خپل سپی په څه شي مړوې؟ what do you feed your dog, what do you feed your dog. دلته د پیټ معنی چې ده تغذیه ورکول یا ډوډۍ ورکول یا مړول. پیټ لغات معنی چې ده مړولو ته وایي. ملګرو ته د سلام ووایه. say hello to your friends, say hello to your friends.